vậy ngó thiền phẳng tí tao mày lắp tỏ phải nhiều ca lắp tỏ tí mày tỏ mày không lắp tỏ như hàng ngày bao buổi tối lì xì hay bao tiền tối lì xì à lý tỏ bàn cổ kêu bao hết bàn cổ man rồi bao hết bàn cổ man rồi lý tỏ 200噸嘅包200噸包正很要本版啊！你看呢度很要本版噸啊，係啊，田飯咧唔當啲咩落米去朋友家啊！你看嗌包會多利是你看，人包錢多啊！啊呢度很要啦，包本體貼你看。越年到暗出用包利是呀，香港包錢多利是噶。嗌200噸咧，啊呢度很腰啦，啊呢度很腰1萬噸啊，呢度很腰1萬噸呀，啊，係啊。家乾脆了分2隔1羅鋪啊，你兩公婆下呢50天了，淡白啦。家乾脆咧日出咧了分2隔1羅鋪啊。啲家說乾脆日出咧了本2隔1數年入糧晒，下年你咪50天女了，下年20日咧你咪冚家說乾脆了本2啊電子股，啲你咪50天女了，啊了本1數年入啊家乾脆啊家阿乾哥乾脆日出嚟了本1數年入啊，家年你一落破時日咪50天女了，啊下年記得咧粒無地最飲啱命了啊！ngày 3 日冇lắp đó chỉ 3 日lắp đó đều nhầm ngang mèo à哇mèo ha liông chứ còn ngày ăn lẩu đâu có gì mày xì nàng ngày lẩu nè à ngắm mèo ha liông lẩu đâu chau pi à ho có gì mày xì nè hả giờ hà lắp từ mèo ha liông cái bữa gì kia còn ngày mày ao nhiều chi theo phật diệm đó à kia còn ông tổ nhiều đó bên kia chiều tổ đó kia còn một bao lì xì hả cái còn ngay mà ông nhiều chi theo Phật dâm đâu thì còn là bên kia chiều tổ à nhưng mà to lòng xịn được na như một chút nhất nhiều chi theo Phật dâm cả như còn na theo như một hồi chút là nhất nhiều chi theo Phật dâm mà hả như chút con trai xì lò lấy được mình cháu à như mình cháu cả nhân thầu lấy được mình cháu ha cái sang được ở thế bị nhiều bây giờ ai cháu ấy à cái còn本來人唔為能辦事實家姐啦，家睇翻你就姐本來你成人踢啊，因為佢本來多浪家事嘅人啦，猛啲多浪一生嘅人啊，ăn蘑菇啊，家姐本來本道嘢啊，啲唔冇啊，切家下年記得啊，唔冇用騙人家錢都做神事，猛啲做啲冇人冇節係神事嘅呢啲啊，跟住23點半等呢度係騙得乾脆你出你冇命錯啦，佢講話呢啲咁樣講，叫家乾脆日起嚟搬叫啊。跟住咪日起來下年了本1數年入了，啊1數年入時係明時咪乾脆咯，係啊家阿乾哥係乾脆了本1數年入糧晒，了本2又好，了本1數年入又好咁樣去咯，嚇啲暗電子人講咩啊？人家包利是你看啊，淡白啦，你係包利是包唔多你看啊，啊呢度200噸啊，淡白啦200香港女包利是嘅啦。但白啦，你看包錢多利是啊，你又很要文版啊啦，你看到啊啦，你啲都係隔人家頭封包，你看苗下兩包夾1噸封包類啊啦，你看包時提多封包啊，你都係隔人頭封包啊，吹個平啊，所以咪想係有設間啲啊，你做神事下啲朋友間係隔你講啦，你冇冚家淡白啦做，根冇用。啲你做咁多神事啊！啲你做到本記都要，啲你女交本記你都冇賺噶啦，咁冇份冇人嘅騙人啊！下年有啥記得啦？啲係幾後喊叫人冇奈多啦，咁冇人冇賺，因為基本人家講出，因為啲朋友家嗌緊你講咧，雞腳亦嗌粒間，嗌緊冇粒嚇。哇！幾日下粒到西啱樣話兩公婆錢呀，錢嘛唔散，叫人嗌啲呀！哇！嘅蘇你入又錢嘛嗌，幾有錢嘛嗌啊！嗌掉呀咩啊？你夾嗌頭呢嗰陣時你冇嘛嗌啊？女半年你女冇萬年慳愛住錢嘛錢咪少啲嘛，生乜命？
啊，什麼名啊？袂小李啊，兩公婆，唔知小李嘅，啊，唔知小李嘅你話，啊，熱下粒到聲啱名，熱下粒到聲啱名，熱聲啱名到咪，講嗌羅臭皮咯，關你咩事啊？啊，嗌羅臭皮關你咪事啦，嗌羅啊，嗌謝啊，臭皮啊，關你咪事啦，頭先日咧又描下兩幾講啊，嚇就唔知羅嘅講，關你咪事啦，啊，嗌羅關你咪事啦。被按生氣你嚟話冇好捏了就拿掉嚟捏了話，啊！嗌攞關你買事啦，真裝好笑佢一面啊！啊！嗌攞關你買事啦，唔啲小呢嘢認真係啊！咪叫描下了咁你唔啲路誒嚇，跟面臭皮關你買事啦！啊！你冇聲音嗌3月冇粒2、3月你兩公婆飲啱命到咪？啊！你飲啱命到咪啊？哇！前飲嗌幾時嗌唔知又嗌 Yukon 啊 Yukon 粒啊你啲嘛？嗌 Yukon 粒啊你飲啱命係咪？啊！幾嗱多啊？就本嗌嘛幾多？幾要純幾來照嗌話要鬼嘛話？你啊下年記得啦，租嘅喂你粒冇再飲啱命啊！你啲啊冇再飲啱命啊！冇再揼啱苗下兩個命啊！應該講明你冇揼啱命啊！啲啊，我支持蟲啊，冇見突然嘅命了啊！嚇，咁幫弊咧，加咪有加阿健哥嘅乾脆呢盤等佢腰啊，佢冇搬現啊啲啊，跟20條加這搬佢買乾脆不如鹹氣啊，用下氣啊，佢騙加這啊，緊有啥講啊，佢明吵緊，唔啲時候呢啲人啊，嗱你看嗌包利是包圍多嘅去，嚟望下啦。啊，睇貼利是啊！你一個人嚟搬現嚟，你哋送搬現嚟，呢啲錢唔係多嗱，呢20蚊啊，朋友家20包用啊，用1包4萬噸，啊用4萬咧，像2包是8萬啊話，啲朋友家一時搬現話你哋1包4萬，2包咪8萬咯，幾20蚊空間。呢度搬別晒嘢，啊呢度咩哦？呢一包到200千咯，兩條價200千咯，呢是未少啊啲啊，因為自己你都突然搬紅包落出個嗱，呢度很要啦，所以你一勞工一搬嘢咧啊，我勞工搬係4萬噸啊，2萬噸包利是2萬噸，呢搬係做家用啊，所以你啊點知嘛？啊，前照嗌，你啊，你愛做海啊，吓你因為之前啲行業之過，你做飯你很有苦啊，所以啊，適當難嘅人很愛嘅名言啊，唔啲少呢嘢，下邊咧唔到去，頭先咧行啲度咪係安長嗌大嘅線上咯啊，嗌大嘅線上咯安長啊，安長冇大嘅線上咯呢啲啊。25大嘅線上都話嗌用家係大，因為嗌當咪大嘅線上佢炒半夜見物上啊，嗌看佢用係大上啊，呢啲嗌大盡來啊，你熱啲時候呢嘢咧租腳啊，你租腳啲時候呢啊，面皮啲鋪呢咧熱啊，緊有啥講啊？嚇，面皮鋪呢啊，cái兩公婆都冇啲時候呢嘢啊，緊有啥講啊？啊！佢講阿健哥係乾脆了搬嘅蘇尼邑啊，阿健哥係副乾脆日期咧了搬二兩公婆啊，啲阿蘇尼邑阿健哥係乾脆啲啊日期來啲啊搬二啊，下年二時啲蘇尼邑咧你識用阿健哥係副乾脆裝啊，啲啊阿健哥時日了間加乾脆日期先搬二蘇尼邑裝啊，下年二蘇尼邑時日咧先拉係裝阿健哥係乾脆啦，啲啊。一係了搬一啖白啦，下年一啖白啦時啦，阿健哥乾脆日起來咧，就搬裝二兩公婆還呢啲啊，咧隔意講要女啊，蘇尼邑要女啊嗱，熱裝到熱條啊蘇尼邑，要女啊蘇尼邑啊呢度到4條咯啦蘇尼邑，呢度到4條咯蘇尼邑，5條咯啦蘇尼邑，6條咯，7條、8條、9條、10條。11條、12條、13條、14條、15條、16條、17條、18條、
啊，孫你入要女啊，孫你入啊，呢度都18條，孫你啊，才講一老公要搬嘢女啊，點知嘛？唔甘人啊，叫愛咪啱成年啦，咪多兩成肉啦，啱嚟自為好命啊，叫愛錢為要女啊，孫你入，啱嚟自愛錢為要女啊。要女年啊，叫部啊啲孫你啊，跟你講啊，嚟自愛錢啊啲叫部啊啲熱情啊啲都26M啊，你認你女 M 哦，唔係8千咯啲26M啊，孫你啊，你未慳啊？所以呢，現在出去做學校，你希望一細貨得到學，你做到安排，因為之後你做劇室啊，咁對齊做普通啊，孫你入因為下呢啊，跟你講啦，你做你安排咧，家下你因為自裝題對齊做普通啊。你冇講喺講費你啊，因為你安費兩公婆啊，你阿見哥啊，剛才咧下年咧聊翻本意用夾本一啖白辣用啊啲阿見哥剛才聊本意夾聊本啖白辣啊啲啊聊本蘇尼一用夾啊啖白辣用啊，夾剛才啊呢啲係講幾多沙講咪嚇啊呢橋去嘅啊夾剛才下年識聊本意兩公婆用啊。啊！呢我近日講呢班陣嘢，呢位呢班陣嘢夾盡氣人嘢，呢兩公婆呢啊，見哥剛才裝一蘇尼一啊，呢下呢一蘇尼一時日裝一蘇尼一，啖白啦時日裝一啖白啦啊！呢啊，快閃間唔啲時候呢嘢隔年頭呢見下冇河頭啊，都喺度照演啊！啊，今年頭你冇聽羅海片講啊？你看羅海片講咧嘛？我不如看呢羅海片講嘅幾位戰裝要做誒，你戰裝唔啲時候呢，你兩公婆啊？兩個半夜看呢，呢羅海片啊，戰裝要做嘅羅海片啊，你等嚟啲朋友家，嗱，馬學生。你到底冇睇，自家為幫忙人頭呢啦，佢為感謝自家幫忙佢填嘢呢，佢講自家安好對嘢啊，自家幫忙佢填衫呢啦，佢呢希望自家有幫忙佢了啊。自家幫忙佢提示呢啦，佢開時間自家將佢了啊，係講自家幫忙佢提呢啦，佢甩到啊，自家應付啊，係幫忙佢了啊，但係講自家冇幫忙佢了啊，佢冇知道啲何啲做了啊，但係啊，佢感覺自家少了啊，從自家受到加濟了啊。佢也唔記得感謝自家了啊，以為變嬲自家了啊，所以啊，應份幫忙概念啊，唔怕幫忙啊，應份幫忙概念啊，唔需要幫忙啊，幫忙就唔多出河了啊，唔好幫忙太寬太過啊，因為啊冇每隻年啊啲何之足係啊，冇每隻年啊啲年好啊。你睇到啲冇睇，自家為幫忙人頭呢啦，佢為感謝自家幫忙佢填嘢呢啦。佢講自家安好對嘢啊，自家幫忙佢提衫呢啦，佢呢希望自家有幫忙佢了啊，自家幫忙佢提示呢啦，佢開時間自家將佢了啊，係講自家幫忙佢提呢啦，佢甩到啊，自家應付啊係幫忙佢了啊，但係講自家冇幫忙佢了啊，佢冇知道啲何啲做了啊，但係啊，佢感覺自家少了啊，從自家受到加濟了啊。佢也唔記得感謝自家了啊，以為變嬲自家了啊，所以啊，應份幫忙概念啊，唔怕幫忙啊，應份幫忙概念啊，唔需要幫忙啊，幫忙就唔多出河了啊，唔好幫忙太寬太過啊，因為啊冇每隻年啊啲何之足係啊，冇每隻年啊啲年好啊。你到底冇睇自家為幫忙人頭呢啦，佢為感謝自家。有聽到啊？幫忙佢填嘢呢？要聽到啊！啊，每隻人幫忙兩班啊，要聽到啊！愛幫忙愛今年籌啊，你兩公婆啊，你啲朋友家見到你幫忙咧，你係咪幫忙佢咧？幾出係今年籌了你啲啊？幾出係啱啱苗下兩籌啊？而且係咪幫忙佢咧？叫個破費嘢啊！唉，講嘢支幣啊，送你入家乾脆料翻本意用啊，本意兩公婆用啊，阿見哥乾脆日出咧，料本意送你入時日咧，你甩嚟用啊！我都沙切大把錢啦啊！從依兩公婆啊，呢時代咧都係鐵乾脆女啊，鐵呢冇人冇隻女啊，啲嘢啲啊，依下呢一啖白辣屎，你咪鐵女嚇，你送你入屎，你咪鐵女出啊！阿見哥乾脆下呢日時咧，你先你兩沙甩嚟用啊，呢啲啊！安排先講佢認錯啦，本人家講到出係講廢言啊！
因為小啲嘛，你做狗啊，我喊你話你下你粒冇飲啱樣啊，到埋你3、4日粒已經飲啱樣啊，下年頭先幾粒㗎，苗下靚㗎，你讀唔啲佬，結果一面臭臭啊，又照，關你咪事啊，啊，一面臭臭照，關你咪事啊，我要今你嘈係咪？啊，你講咪知辦嘅乜嘢？本人講啊多盡，要解到講人死格嗌相臭，呢意思格嗌一路啊有臭氣唔係吞，啊，下年呢二分格嗌臭呢，二分鹽啱樣呢，二탕人呢嗌妹配合全一面啊，一配合全一面啦，唔啲少呢樣嘢啊，下年二分鹽啱樣幫我탕到呢，啊配合全一面啊，啊跟你講啦，你冇講立煙斷褲啊，跟以為幫我分立煙斷褲啊，我咩有立煙斷褲嚇？人家電機嘛，電機股啊，15縮啊，5嚿錢嚟拔礦啊！你是擺喺度扔啊！你下粒到瞄下了，到咪嗱，嗰嘢最時啊，點入啱樣咪你唔啲時候呢係咪？啊，我喊你冇入啱樣話，以為唔啲時候呢啊，你是擺到喺度入你嚟名，你唔啲時候呢係咪？你下粒到講瞄下了，解邊嘢要講啊？冇炸去睇了，嗌炸去睇了，唔炸去睇，嗰嘢咪事啦。呀，咩知樣好啊？啊，都打呢嘢上學啊，幾百面好嘢。啊？我炸就睇了，關鍵咪事啦。啊，掉呀咩知啊？下啲你冇飲啱樣啦，做狗kiếm chiều。